Isang watcher man sang kabay o ang chay Rusian buat yas nga kan nor mi mencari chay buksara kada yang chay nan bukan melka kakana bukil meisak me korus me an yas nga kan nor me korus song korus me an yas nga kan nor achay buko achay tama ka chaylen tama utang koneng chaylen genuya chaylen gap ngakoch amen. Jalan kap nga coach mawewe kay makasambal ben es nga kan moral mi chare mo mi chare ranmod mi aja bela chan so mawan belata mi aja chan so mawan kosanedi mi aja chan so mawan memorki dame kapayang coach dame eden coach kachin ko na bata kosanedi ong omoy maur opil ong ay maur kabayong komoy o kabayong ye kaya kachapel kolokol je des nga kan mor pul mi chare cha dari iman belwa to tan may sang kapon rawat chailen beleo bene nga coach ang kapay may sang mawong chay korusien kalangan ng kauno pwede yes nga kan mor iman watong chay chen bukan look ay sa kuno mami nong buksarawin lo kayang bombe pwede aso to buksaraw lo kayang bombe rey pang watak lo kayang way ibang watak lo kayang way iman yata no kan bilyang ya watawat pwede ka sambal niya sa mga child bang rong masa dan god kaidan jalan jarong rong masa no aku jalan bilang yan nan siyang kauchiyang kajailan kan yatan kajailan kauchiyan jailan kan tatongki da jailan kan alabay na chay buksaraw yo kajay bilbeng watwatak na chay buksaraw kan po kajailan na sa mauta na pung ako sang nan masa dan god deso Hari kalangan kau na may isang kapay sarapin mau pepsi na kalangan ng kau no kaya nor kapag giyang coach kaya ko Rusian nabaliw ba nanan pero watch may isang watch ong ni masa ng coach ari bang watak lo kaya ang way ay man pagita makabilyang niya watawat lo kaya ang bombay mamin ng buksaraw yan lo kaya ang bombay ta bilong buksaraw lo kaya ang way bilyang watak pwede kasambal niyan sa mga bang kung watak masa ng coach pingo wag ang bilyang adete may pulsanan masa ng coach Arnan lu kaysa ko no radyo kaysa tuaw ko dilalal sili sa kayo iman watak tra store me niyan sa medyo ko tay kang rong choror dari awiya me ko chiu me yata no nanay kun yo rong choror changala nanay mataw po ko rong choror an sa wo apos chukong watak puk sarawi ari ngais chunon we me nan wasat niyan sa me Nyatan ansou merong choror kung yaw mie eten ol kapoy cebang watak nan buksaraw nan bukan luka isa kuno isa aktual silisa kayo ako saya there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day mawawag mi wala man makapoy olo ni ansou akan luko me yonin chanwal we borere algo kung borere o yadano akan likawi lugo makasalal lugo o bilkin kangkang mga may nanembli an sa karusianan awasaw but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Amia wala man masamaya magkiliya bebel miyong boss sa liter burbong kiliyo. O iyagan mimini kalan numan ol kapoyabel. Dawasanan ol kapoyabel wasang kausan. Reza kayo ang dami. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. Ang dami niyan so Lazarus pilkemini kailan naman ol kapoyabel akin menyang kang tame mi bonan ol kapoyabel wa chebel. Hello Susan. Ari akin menyang kang tame mi bonan ol kapoyabel wa chebel apan tama ketikan bilkung goto bil chamwe awla kan da kliyo. Reza kriyawan ta. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Rira ko Rosmela. May isang mga Mary. Kamera ko Rosmela. All masaway mamela. Natanos John lang ka na walang Iren Abram. All ka po bilmela. Rira ko Rosmela. Rizak siluwanta. And being in torments and Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Ari tama ko sa yawasan ang rajik resak sulu resak payo ang tama awol
may isang malor na and all may all magabuebueo kola na wasam kamatak ta wasang kalogolok ta wasang logolok loud ernian so may galang Lazarus miren miren yata na pram and dame pagsawas ren pagsawas la na lukwar ta warta ipagsawas ren papa pram have mercy do wache yata pakayela ta check yata insano kunyeta mas and kataroto Lazarus puen katusen tempe ang katusen tempe ng bil o kitambon laweo wek wasame mimieo mainenenda ainen ng karakar o inen ng kamatak nan wasame mimieo ari and 25-26 and what Abraham said, son, remember that in your lifetime you receive your good things and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Ardama Abraham sabanggi menda and that nebuchadnezzar bok liang chay kaninda son address ong aramas me chay kasangbalki da mia chay check ta chay linsanoki amor. Harian dame Papa Abraham sabanggi and dame nebuchadnezzar nana chail in your lifetime years nana mamor pon samba ka ale de song kabay korusian ta ale de song kabay choto ri Lazarus ale de song suwa choto nan samba de mamor ke de lulu sang de peyan de mimilanan song suwa the song choto me apal kun lelong nana mor nan samba. And while you were comforted, but he was tormented. And now, and the mitch, and the evil things, and now he is comforted. And the Abraham sabag na mitch, iyaut minan insanamaw, ako akaut minan lokolok. Resak wanawa ako siya apileo palasang mogen wasa magchay mimiyech miya leptakan wawe mokachore chay basang wawach mokachore chay basang so chumaka ko sang rech ko wi rem o chumaka ko sang rem ko to rech. Then he said, I beg you therefore, this is the and then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. And dame niyan sa mawal ka wrong tama pram ko saya makosaya may sujama kako rem sujama ko sang rem photo reg ay me out pagrena pram enta na papa Abraham katarala amen katarala men in samba po agriep chak lemen men don samba ari iralang kate po yang kate yung rail wasa tuen dama wiya wasach pwegi iralang kade yang aluto na almay kito laleo rende yang goto wasach wasan lokolok wasan lokolok ta place of torment machabang lang utan kasambal jana na metawe nan buksarawi kat kada deng trial mautan apamia ansou yu bangoto nan rana kan me bangoto me kebang ko choror basang mensang mau Clara kebang ko choror pasang rai kan mapigil sa walmang coach masan panggola ren kauno an ke insana mau tal kommal ay rai kan mapan dan sapsabe yang masan ng coach irai panggola nan wasang lokolok sutur rinan wasa takat kada ding tramol ko puebo niyan sa memibon samba ina ng kapuebo ina ng paya mau ina ng insana mau me korusian eyangan kita me korusian eyang enjoy bon samba awan taman yan sa mira koros mela pukchay koros yan pamela taman ang bukan Ecclesiastes 2 sa kosaya tana me korusian mapayam kan tiar kan ya dano wiyawan am kakarusian kan wiyawan am kakarusian po ego wasa magchay korusian ko wala yan ang so to wasan tatok so to wasan plan so to wasan yata yung songon ko sandi anso magchame sampon sampa so lara chay lan so yata chay ko sandi do yata chay plan do yata chay pilipil ari makarata ka sambalong chay niya chay wewe ganyan so mga asngagan more mimrem Namimire, iyan so mau magkachailan gaku yata chay pilibil. Nang karyaw koranch wano irachikriyaw, huksaragada ding chay may irana match, iranang kolor. Mawat ki ranach mamiacha achap ansong pilata.
lakam balik just sam tam banaw to ban lakam balik muksarab kada den child jam lakam balik just ka just ka suway ki lakam balik yaw se bang ko lakap ya tay bang ya lakap we kita lakap se kin chelala to ranach magayan ki den kuma chailan ki nana ji kresak to wawap ansome olo ol ko boy purem bak paklare na pram en katarala emen en bakdarla bon samba we kriya men min bon samba o iralang kate riap chak limen pon sampa orang kate yang wait la nanal me kait la leo terende yan lella na wasang kalogolok tala wasang logolok me inen en maskala ni an so me minan wasaw atama na resak tuwaw puksara masan yung child and Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And Abraham sabanggi pasabang ngayon me machaba metawela apung melel o inen san salamaw. Tama Abraham sabang kita na Irailan Moses mi Israel o Irai so ko pakan mi Israel ni samba may tang Israel and wrong Israel and tama religiously sa kan tama and he said no father Abraham but if one goes to them from the dead they will repent amen akamay amen kapungay ang Abraham so baba Abraham pwede ma amen and tama pwede ma amen banggola Israel niyan so may bang porta sa nga mela to pudi sana na so apkola kadede yang rail utara bangalula utara bangalula yech pasabang makoyang koyang ol kaboy na rajik sili sa gayo and the body said to him if they do not hear Moses and the prophets neither will they be persuaded through one rise from the dead and tama Abraham sabang gayang ol kaboy na ma rise o wrong Moses o iray sa jorong so ko pakan raso pambil mokitiki raso pambil ane ma emen aramas etano porta sa nga mela o kala patang hiray masa ng kotro ri enen nang kasambalong kjan ran yan sa machalang geso kan morpon sampawat pwede kacharong orong masa ng kot iyan so maun kau na bata chamor kajaw yorong orong masa ng kot lang karos da chabliang bebe yan masa ng kot da kajagilang kalangan ng kot po na chamor res nga kan mor mi micherecha anso magchaban lalang nan so chan song galula Ola songan song kawe we yang apra ma emenara mas pam kota sang nan mela tem porta sang nan so i kola batak yang rai masanan got na kola batak yang rai utang rabang galula ayach me imen watong chailen we yen nang kasambal chana na we ki tama apram sabang gidanes marble porta sang mela Rasipang kak mo kita ray mo yung railang lang rabansh kak mo kita ray mo pagkita kachala ramas achay mata menen en jojo kachay mabilalokong kachala ramas malalokong chay kakawe wasong jojo amara mas man ba mela kachala sa mela isartian ang puelo apil pureng portasan ang puelo ko dapat yung chay masanan god kachay bambulut kiyang chay mata nan mata kachala ramas chay kakil yata sa mata menta ako yung mga po lang laba mela pureng portasan nan so ribe imoman ngay mo kan may bambil mo may tayang yatanuya sa nay ibambil sa na ramaso kachay malalakong yata chay kawewe lalakong yata chay kasandil lalakong kawewe song kan me yatano puchalan kakuya kita child men excuse magchalan ka derong masa ng kochan sa watch ari imang kakela kay chay te mawatong chay raw watch po kitame all ka po ulaleng and damen in samba uyara mas man magapo uyara mas man me bayamaw uyara mas man me isa na maw Ramas man enjoy enjoy paikan korusian all Lazarus matang Lazarus sa mo wala man Kiliyababil and his body was covered in sores. What kima kiliyo tan ruburu baba da wala da umbo sabe. Nanan so me mimbon samba ebil lokolok pagda klang kasambal nindu na chambon samba mau magjaban miminan irairan discipline irairan paloga balwara chay kachnin samba o chay gola yang komal nan win nan lang da yang gola na wasama mau sang achay ban win insin sana mga bon samba ko chay lumula ka rusiyan bikola nan sama makametak tama on kaboy ko kasaleta mawasama mimiyo kayda wasay makansa na mao makabang watag na ni rajik yata no
raise payo, and then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. And katarado Lazarus po yung katusan dumbe nan bil o pulikidyan po lowe at pweki, and for I am tormented in this flame, and utan ilokolok nan gisniyech flame chay kos flame gisniyey karagar kchay no kon bangola mache banuda cheba ta chay kchay no mun bui ka beta maya ba ansou mache bangong edano arriba sang raso bacay lang kakilong tama chay bano mun lale ko inanan karakar inanan karakar me karta chay kinda dong edano dan juga macam dong ko juga nari basang no Atail umgaw ari ima karta cek dong pueki enu yada en Atailan do sang kesini puede kamasuk de akcai de masang kila anasa mata wecha nan dame damol ko bo kasaleng Atail and en kwatu je sendembel nan kwatu sendembe da ya kachaban kesin sendem ya dan sin sendembe ang katuto na ambil ko tabon lawan na ramasmen memimin ang karakar pueki ansou makam nang karakar utana pa ansou me pulchet tengo abil matagang ta bil matagang ta iwa na lokolok ekische kan sana mawa anane en kak kren ekis lomur bila bon laweo ari and there we ala me coach makchailan la machay banglang we have been more in samba kuchay changalala kuchay lari puen kila wo pebon se masan and coach tabla puen kila kuchay len belbelian masan and coach tabon kila kuchay len insen ki we insen ke masan and coach we ki euran masan and coach magchay melan rong rang watch me bambel ping kate kata chamor masan and coach magchay rong rang watch me bambel kate kata pe na chamor euran adame ka sampal kuchay len che kata kuchay len insen okita pueki kuchay we ke ma saraw kat yang Atail mianan lang makacharong orang sang ni ansou macam kota ansou macam kenyan sarawda ansou macam kenyan baca yang kau tak wasa koros makcakola yang kau tak tayo makabilang social bil bisang momot sa tama kacik dalale udan akan mia batakpen deep mia batakpen kalangan ng coach mia batakpen limbagong coach mia batakpen nalang mia batakpen arima kap kopure yang sang niyan sumachachi kota lel rang wa chablu yorong che masan bukat socho wakla erid lakam pali masan bukat chibam wakla chibam wakla masan ngo socho kun wakla masan ngo socho kun chokla masan ngo socho kun sorala masan ngo socho bilganyada no irirla de socho ka jashka kirsala masan ngo bachabach wa ga coach bachabach macam anglang nang bukan Ibru isak silura jejak walu and dami Jesus Christ tu dua aja ayo rang wach lakap bil bangko kola aja mawewe ke masanan goch macharong ran jayo masanan goch macharong ran wach masanan goch macharon lakam bali o lelau ke jakasinen tamon Jesus ta umon kauno macana lakatek ben tamak chaw yain sa bolemang goch masan macharong bon sambawach abambil tu dua aja abambil tu dua aja ari all ria manage ka saleng child euklel ni ko siya ninjabi me ansa may chiki kun rong choror akiyang atanol ka poe nanay che buk sarawiyach so cha danol ka poe ani amba cha bangwat wadak nang buka cha kos siya cha atanam all ka poe o Lazarus all ka poe I epay mo bon samba Lazarus epay suot bon samba o loy sang song-songan niya no kapal me milala ng samba ni mulaw and kame komal mi wasama mo mi rempa papre en bluya men kakaila kong komuyong makachakolokol masa ng gotran which nanchiyang kachangay kadepang may deng masa ng goto and bilsang nambemon kadepang may deng masa ng goto and dosang doon chamong nyo kadepang may deng masa ng goto and rirlasang mon masachaka ansou karusyang kachang uya kilkilang kachanan masa ng goto kachang uya upa daw uya bebegyang masa ng goto bebegyang masa ng goto so macam yang kau na chamor songa mabuk sarablo kada yang China so na isak lemau irajik isak payo irajik isak lemau nak chabang wewe kita masa ng got masa niyang kucha wegi utana ka sambal chana no wewe ki and so you magchabla tak cham kachan papa kau no tang buk sarab kada yang China bukan so na isak payo isak lemau and tamemen me pagongnya utambang kapweda ay masan kan Jesus masan mo sa
mak chau ta mele limpe kong kau no chabayang ka pwede masanan got ka pwede masanan got kai de gunche kchan maur ka masanan got rana chala kapso weu ka machabang wi me maur ka masanan got nan ram ka rusen magjamin bon sambawat niyan so magjabelin sana mau niyan so majain sing suwat niyan so magjaperen an so magjabel so jamemperen an so machamong yung ka sana mau an so machamong yung ka pisan suwat de an so magchalo isang nan kabay da chabelel sanang kabwal apa chablata baba kau no achabam ka pwede masanan got abang gayuna na chamor abang gayuna na chamor mawewe gama eshibang wakla machabang wala gala nang bugan ecclesiastes limau ira jik ego de ka kwatak pen ya pen watawat apna wasaka iban ora be che pwede kos kosa kasambal ben ino magchay wiata anzo magchay wiata chay no yang kau na magchabang ya sumpa ba coach kay Esto inda magchay ta chay no ranach alakap makasan suwat ta kasela mo na so eko siya me makaw yang gota mo no matang kapayata makaw yata mo na wang kau na makabaw niya sumpa ba man nanchiyang kapayata nyan so makaw yata mo na wang kau na kadew yara mas payboy mabaw yata mo na ranach alakap ko wakatala nanchiyang yata kapayata mo na wo ari en ekasambal yung child pag anso karos magcha yadanong masanan got and men kagela ka tami no magchaw yang kau na ninja na so magchaw may yang got chamoro ari en ram ko rusia ng pureong kachaman kin child makolokol chang masanan got lel ni mi Israel mabanyan so ko nan lang kolokol chang masanan got na ne we ran magchay melan mamot pon sambawat imogon mabang yang gchay ko porapor mo utang kachabanyan so ko we yo amak chabanya tano yata achapilibil daw yata ko santi rana chala kampal gchaw kadala kjasola yata no kjakachiasang tama kapay me ko na ong kja tama kapayong me ko na ong ko ngai ari en wiamen kagelak yo ong kja na kja mo idyang ka na chamo ranwat kja tuwe je Lazarus may charcha malogolok pon sampawat ap ko na batamor pwede we me pon sampa this is just a temporary life we are living in this world that is passing away machabang lang aw da samba rawat kakakpaentam tupso magkapo lakam balya choklar eslaw ya me got kapyo kabla na po entaple usong me plakapo me got makapo gita there is a time limit on everything in this world me expiration date bon sang correspond samba me korusian in samba niyan so magcha chaya tano ibudian bon samba ebil inching dear table kelel dear ya tan so ajan so mela imanana ecclesiastes silu kada de yung child euleleisak makabang watakwasawan ta irajujikewan ta me there is a time and a season for everything that happens under the heavens in the earth me karusian meyer kasanti ansou ta arian tabel mian son ibudipil mian son mela ari iyo me coach manan bungan ibudio mela tamak chawya nga chabelibil rang karusian inin ang kasambal boy gamak chaban metamatawan loud na iwa chamor nan ewe urana na chamor pon samba makjaban madawa mau achabelibil kang karusian kung kono kuchataong lakap ang kono kuchataong lakap achabilata cha nyata no uyata tok mau ran watch lakap chayam bayang mau kuchain sana mau Machablata ran watch kuchanya tano aramas mawong mechekan ta chang katagong mechekan ebilkareta miela benan bungan ko wala cheyo eri songa rusian magchaplata bon sampa kan mie kamao ba mie kaswat bilibil machay koskosaya machay lang kona bata chay more ong ran ang kadate kaite kan me ko chi machabanana mamalgi de me ko chi machanana ba bon sese de me ko chi machabanana matonggi apan so rusian magchablata kauna na chamor machakosaya kan na ecclesiastes limau me udane na nang kasambal yan so magchaw yata cha bilibilin babakot kachan nanchiyan babakot nan unsa kana chamong yan wana chaka korusian kaiden chapiata purasanga chapiata o kaunsa kela mamurgil law es ngagan morach ko sang jama sa sila kapunga coach pon samba ap chabanut kapunga coach nan wasan nan mol sarawi mole lingan Ari iyo me coach me udana nane bosa ne ta chamo ran watch me ansou yung magchaplata pa ba kaunot yan sa magchaplata cha may den coach ang kaun ta chamong yung audan nanchiyang quality chang masanan goto ter may den masanan goto on dola sanguk iyo kakelak makuyang koyan Joshua yan so me Moses mela coach plata Joshua me banud walian de Moses kalway Israel men Israel kan ong nan sabon ni no na makabangatag nan Joshua wono lelduaw
kapureng aja kelail komat jika kelail komat macam beli-belikan sabung ran so karusi so macam belada sabung akmiela pe kasal recha Anso macam belada sabung miela ada nama sabuk anso macam belada sabung dan anso macam angani ada no kawela tama ja pelatan cabe jamba ba kau no miela nama nak recha miela nama nak osla man jalan komat komat kita macam kami lele. Ari ansa me kap preng met kelal komat. Da kelal komat o masanon goto en ya pulipul anso korus yang kan ye met leso sompong in rano ni pong. Nyanso me masan bukat koko yan Joshua puya ke coach mangi. Nyanso me chebanya da no mai tiang masano en sola kap purupuriang nana chamong a chay mong ka uya mong kay mawutuk. Mongyong mawuduk akin inangi tame sampa anaki o mongyong mawuduk tame kunya kalap wak-wakan akin wak-wakan takseli ari ay sa macamasa ng goch pulipul na nacha mongyong anso karo sa kakangkakela ka pilata tame palingan na chay kach pangkak maurki da tame bang kalingan nata kauno ari ay nanang kasambal ong kachan yan sa macamat matawa bilibilo kasambal awong kachayl mak chayl say kan chamay diyang kauna chay maur dan soy po chenta soy buko soy botch uyamen karasarasyu de uyamen ya dano it's a parable for us to understand uyamen kawait mau yung kachayl machalanana matawa aramas karusian may budipon samba so aramas man maur chay yung kada ipanta na chayl moyech Nambok sarau ko saya aramasher yamen me iray me morbon samba cho sora yang kokolaren kauno Enoch o Elisha Ari amachabanu ko saya child and rambukach child wewe me anso you may puti check and celebrate kapanga ko watch pamir na chay sari apel anso marmas plukin mela ragan mala ray mela chay plukin sang gila tamay ray mimilale taray mela okay me watch mo check sang ko puwe ko chaso cho wewe ki magchabang pureng lang ray kaya sa da mak child wewe ko mo chay sila bang pureng chuang aramaso check sang ay no nang kain sang suwado kapacho mo chay sila bang pureng chupen Ari tamas story nan Luke ay sa kuno kat kadadeng child ay sa tuwalel sili sa riyaw kat kadadeng child me elel ni mo nanso elel anso may iragoresmela puya gaya kasandir magchay ka Rusian in sampa chay pan iputi o beleuran chay pan belme sampon sampa ari achay ka na patabon sampay na nang kasampal puya gapalyo wasa magchay pan lelang na neo Mon silang kau nalak atik pentam chay yang chay mod pon samba na jalang gelang dame ya dano kaunte dame ichi no one Jesus on chay nan so ni sakpayong eulal riyaw makat kada den chay Jesus be masani machalente masabuek ta chalente do not fear chalang ka borobor ko chalang ko borobor ki wegi abang kola abang kachla o kauna bata wasa wegi nan chempasan sema wasa me berachotra mi abang gola kauna bata purado Puang waik child. Ale Israel kan. And da wuk Israel kan meta sabal me Israel kan me wi kologol sabal me masano. Harumak just ek chako na patacha mor pon sambawach achana na kelang dia nan story ach empreng metawe. Uya me coach macam pangan balangan achaga. Kuchang preng kelang dia nan kasai watch ach me sansal nan lugay sa kuno. Magchang preng ko patacha mor preng lang atama ya wasa chami miran watch. Magchayang miminan lang golang mela sojuk ta chayang miminan lang golang mor sojuk. Ari puksarabil kada dia kuchay janan so na isa payo no me alje watch me bangola rengot sam. Jesus be masani me email imamor so cuma kakola rengot sama so jai ari eschoko sayame acha belian is magchayang gaut is machakanyang isaraw te belian lamalam te ya tange kan weben sampakan me chay bangak wait lale te alulala chalam bangak yang an kumor so jai eu jawasa and buksara kada deng chay Jesus kaleb macam baglang nang gayon son iralaut lemau irajijigay sa kriyaw buksara kada deng chay me Maur sojuk sangat cerai sabol menggochierso memen man ke sabol menggochierso Jesus Christ an ke maur sojuk memen mesocha ang ke sabol menggocho ye Jesus Christ abel socha ang ke maur sojuk ari imeng kongong ay kechail kay men purenjek pangan ken kechail ranwach mag jasay chu ya ta bilbilin baba ka no ayan so mau ranwach Anso maong kechalang wata chay mo rang kau no kalugila de bacaykan so wewe ke macayban yatene pe kumang kerana chala kap cobrang buka tatu bacakan so kalula wewe ke waliakap wewe ke so peisang o udisang sola pura lang
dame kecai po to sang lale Rian sama cai kalugi lat bacai kan ancelana wewe ke memak ino ang kau nong kecai mak mie kayun so ne utuau macam bang wewe kat bacakan orang kau no entah mepang yo ya mepung apa mak ke yung cai bacai kan abang kama kale kecai sang acai yo ya sapung kan korusian ari ina nang kasampal ong kejanan nintuan aca mia jes ngakan morbi mereka tama apram ko se ya yang ol kapoy poyo dan Israel riyom ko Israel dan Moses o sokop kau mimre Israel mara socha man wrong de mara socha wrong so Moses o sokop kau aras coba ambil makit kita de persuade lo yang wayan ta persuaded Takot persuaded yan sa maka rong me ko chiu ya rong me ko chiu worela akan kamagad lalaman ang wakadala amla malamo ari tama buksar ka dede dene ma Israel socherong Moses Israel socherong sokop kau aramas man me dano purdasang dano kosang nan soso dano purdasang nan soso bilban sochakak kamagat Israel ang kak wakla Israel ang kak aleta Ari iman pil pangan keng kecai poya kes ngakan mau ram cari cai ran watch ak cai lem plata cai bil idam bil ya tai bil ran watch mak cha mai dang kau na cha mur cha kalau kol jama sano nanci wei kade chokati sam amaga aladar masanan goto akabil purang purala nanci yang purang ka purai goto tangku purang kau no amaga saikin cha pakayo ko mai dang kau na mur ran watch eu kasalaben lembagong goto nguk poya kabil purang ro Berenrong kalangan ng kau no nga chamor mes nga kalmo mimrem kabil kau ya dambil bil ranwach plata ranwach pagang gaganda mo itiang kau na mor kay dagan wiya ben weo palimegan buksara ben kada deng chanan so ne we sa kriyaw eriso kay maposan lar o ko sa moyer apkach kiyang repung ang wiya la sa palime ri buksara kada deng chail memen maposan lai memen may dongi da memen kasamoy na namor awala sa riyang coach maka saya kencay yang sa riyang coach ranas kawya cak kapag coach ranwach pili ran mau en bilbure yang kacaman kan kencay me limbagong coach ongnya etu tuweche awaban leleo ran me kecasulapan ang kiyan sa umang plata eri ansa mes nga kan mor mimrem ta ansa makaw yama mor chapon samba yadam bilibil ong ran we adam bilbilong orang po kita ina nang kasambal mor sojek ikar pang kraisa ka shtebon samba po na kan mia bona chamor kujangak purada bang purang kauno ok chande yang sosoki wasama kauno bata ong iwun jiji de setano nakan men kalolok chechang kabugta chailen yang kalolok nanel kujai kabugta po chailen wiya no jowa melelen wayne gorge ari Como yung ngay chan yata cha bilibil. Yata bilibil Lazarus kasala yung child me ansou men bon sampa elok elo isang kapal esoma paluare soje tano insana mawan so Rusian up eso so ko weyo me kommal insana ma pepol mie ol ka boy embon samba ka boy songgoros me ma ko mire songgoros me inangi mire songgoros me ya dan ebel nor ka bil mire ni mulao lel wasayo me peini ko saya me sentempe katunan pil kitambon lawech we wasame ni miech minang kamasik hari cande yang mina wasa kamasik to cande yang mina wasame lokolok sautuk chanana Christ chanana Jesus and we ala chakaun chanana Jesus ponyala cha songkomor ok chanana kolokol nasan makoyang kachayaro ok changgak yang betalong nanweyo amen kalangan ng God kapag nga kalangan ng kauno kaya chay more korusian kachay lang bilatang mau wala bilibil yatay bilibil o changa kau na bong tama bang ko tamuri na tama ko tamocha changa kau na bong tama ban lele dong chay uran o chate kasela ang bosan Christ kade mo idang aramas ambil kareta ang bosan na napa ambil jigla kade mo idong ngelan aramas ambil kareta ambil bilen ambil purala ambil atame ko chuma sakanakan tame ko chuma ban kare yang kecaca ban milanan na wasame sakanakan dan wasan kalolok sujuk
Kada may dong sambawat ambil pitiya sangcha tama ko to mocha pwede me dano melel miya chelo mun chiche me bangin songan berapa tama ko yung sambalo makabila tayar kola de chang murala na naglesiasas limaw makawya tamo na wang kaunok kola de chang amo na wan kada may dong excuses and kareta kachiyasang kabay bandama kapilataran amen ar kailangan ng gocha kailangan ng try karusiang gocha ngaching kapeta try more latang mau na more ran mo puchang aksosogi me dampil mau amen